bonaka say who in Bible chime mother book 16 years what I want 3 months was size me cannot hear Genesis 46 me make in my presence every pastor every prophet will dodge miracle and then you just say the greatest miracle and they say criminal ebesakra when your papa mensuna nensa ubejane not real sick people are in the are at the hospital not in the churches mo tumia mo console hospitals na mo ko man for yade na me kwatia also for bisi wenya ni owufo wenya papa atamus wu na wefa agro ne won weni so kan no tie Genesis 46:26 Genesis chapter Vagben kapaya valachi ma wasebe senu Avram Glo ya evelia ne ponu tututu video de fia cho amapeple efufa fiama fakpaji nu imedi be mi akpo egbenye be mi apenu ewoli apa hehe lego me sinamde nu ewoli apa hehe video itanele nu ahe ta dojini itanele nu ahe don hia kokoko be mi hia egaya oje be mi ko hia ya ta me va moji video ine kpova yi nyama peple pe video ani imedi be magbocho wonye be ame yova premier togbewo kojo ame yova fimia togbewo kojo de nu ime kpo nye be wawe ga tro gbova cho bibla cover nami le bibla me ya ona mi nya be nouveau de mi wo ele go mesiri ham pe vio de wawo mi nye nouveau mami wo de e ya na ta over play mi kojo no vi nye me de be na me di be na de susu oda o me nye nouveau wala o ele go mesinamde o me nye nouveau wala o ya o me le nouveau vide ka ji o mi amo ibo de ejebe mi de susumara mi me le nouveau vide ka ji o because ba like on ada iglobere no nyebe ma wale vie lolowu awi hade amede ivale vie oble benu wonu votade he amie o dasila mie o gavuna jipo na amie bagede na demede ekema nyansa mele wu tai anya pagbanto apavelia no nyebe nu vode mi wo yata o profide mi ham viwe o nyemi ame ibo viwe mede kuku na we deda leta me ame ibo mede kuku deda eve unchu deda eve nyonu le Togo Ghana Africa deda le otame eya me dibe nanya o me nyonu fo la de ke o magbanya dede me na ele solimede ya ejivi le soroma de ma de pe megbela oyona de via be aha leke nouveau pevi leke o gajobe na de nyonu fo ya ejivi o ka chichi na obe de via nouveau la onye efia be nouveau vovovole nouveau pe gbogblo ta me na megbetore alo ame ibode doko oko le mi alede egode me ele go mesidam de be nouveau enye fifilare ne le solimede obene davo wa didi we le vodada me alo solime le solime do me kwa wa na o maga no solime to do me wa no solime to o pe me gbe ne va solime ma no titi na solime a o efia be o edemegbe le solime edemegbe le hose wa didi we ele go mesidam de ya me le ba bia sebere eji devi ere menya vo menya nweo ya devi aku aide nyo joma vo me alo aide ma ugbo babia ma won to di ndodo ne na doku ndodo nye menya le ma dohun devi menya ma wo menya muslemu menya busamu ne devi ma kude aide ma ugbo alo aide abusambo ta onye be devi ma nu vo vi onye mi atowe mi na mi vu mi apa susume mi apa susume pe vuvude yata me va moji yata ma no nyade ugbo yo vode odo kosiami egbe maya ma no dodo ma no gbloda ba gbale onyon la de fiafito onye agbale menye ma we mre amede we totete pede gbugbo tagbale nyanyo le meme no gblo ta nouveau yo le gbogbo na be nouveau vie nyede enyenye menye nouveau vie o kwa yata nyemele vovo na jomavo nyemenye nouveau vie o hose la jo hose ma de la sinye me hia be ma va o fasting e ma kpo jipo
me nya be ma va he nu ewoli afi ma kpo jipo Devi ho penyi Devi ho 70 years le secondary school alo university de ni me kpo jedo mele nu ewola he o de ayide juma vo me ale de ma gbo good bon do do na corner dokuwe Elego me sinamde me dibe na de e ya kwele mi ahube nu fo fi we minye mi menye nu fo fi wola o ta yovo de ajobla so onyo va twa ajomi e ya me dibe ne nota me na we na no chichina vi o chanenya be am do va twa ajomi po me ga had 400 years ago ya over fi mi so this is the time of return it is a biblical prophecy there is nothing prophesied about biblical because me am a body mi mele partaking mi mele wo fe na bible ape prophecy o okay be ka gbe ya prophecies be amebo ava du he here meji abiale America alo Russia le dudu hey as at now 21st century one nuclear this station mele mi asio miabo nuclear site there the katetemel Africa sio mi dudu ya mi Africa ya mi le vovona di jomavo mi le didibe mi ava no jipo mi ana zozole sikaji amebo mazo me wo apama nu magbonu ewoli apenya ame iva fi mi atogbe wa be ya togbi ya o ko se ma ko ba na mi be mi henu ewoli apemi ayide mi ava ma ugbo vonye ma uma ke do ebe ne ba fia fu mi mi atowe mi trobia Yehowa bere enya wona enya kpona mi trobia na mi bia Yehowa na mbere evia o le bia sebere mele nu fo na Yehowa be tokple fi mega kpo jikuo ma jebe ma vona tonyo because tonye de ya jim de he ya me lon yo konam de nyeme o se bia ko vi jogbe vun ko namu ta ma bia tonye bere Yehowa e woni kpo bi yo vo fi afito e do be no va fimi voler adam fait didi me mi apete mi nyonu vo la aleke ojo afi ne do yo vo be ne va film ne wa va gble nyonu wa va fito nya dokple soro tonye soro we togbinye soro we e ma che we do wa ne we do de punishment kan e do na o ma trobia Yehowa ne wa na mi ndodo ya ta onye be ma henu e wo ya po mega ko o ga cover no American now nu e wo ya hehede ta doji nu de kai le manyebe obe yo magbo ta doji nu gba ta doji nu de kai le manyebe wo nwi na no viwe de na de na ko da pe na mere ame mele mo po na be atro agbe ame mele mo po na be ya wa ne ndudu de ne ndudu ne wado na nyanga ndudu na ahosi ndudu na trevi ndudu na pale yara adudu ko je jiwera ta nya igbo mele nyebere manye ko na ko wo ga cover na so for the sol me out manye gade ya ko no subo wo aloko no nu ewoli awo ta no finye ma de kuku na we kuku de mele na we wo susu me de nouveau va para ne na de vovo be nyemele nu ewoli ahe awo magbonya de me so for you le Africa fifi la ne pore gato we subo zine na ole open nu ewoli ajo bia so for be nu ewoli ade fi no jo na de solime ya toy ya ta me na nya be solime de business yo nyonzo mi atoy nya me va mo di ma va gba me re ke pedo vone po so for do pe hu yo na pe fifi la re e fu ma to fu factory solime to hi ato we de wa podo awo vo ko va iprevule me o so e pe gan le o so bia no le yi mi atoy ami e so ezasade a he o salary par mois a he o salary in a month a he o monthly salary mi atoy mi na mi vu mi apa susu me mi na de na mi vu mi apa susu me ga khade na de keta me ga chiji na de kala gbemo nya tepe ya magbona we me ga chiji na de kala gbemo mi na mi vu mi apa susu me ne mi akpongo gbe yi nu ewoli ade ne po de vai twe ko na trevi vai twe ko na hosi vai twe ko na leke ne nu wa metore ya si platform le si o
mega kwa ko vai no dade so le mede me aw ne le dade me be hose plebe ne na de jode jiwe de wa ba pede won yata ne lehe so for de ne senya de mega kpochi kude unyu nyatefia de kai nyatefia mene na ne wanya yo vo fia fitoma kwa gbara mi cover na mi because Avram le amo challenge benu wo miracle Yesu Christ be de miracle mi awore ape wu itowe vo de katete me popo ya kwa mo ko le bebele ko na o mele mi afuru le yi mi atowe nyatefe de kai eya ta me va moji magble ne mi afete mi apo nku mene ko nye ma ponu bo enya galasi nye ma gbo ko nye be wo nwe na no viwe mi na viao mi wo de ka ebe yo le Ghana le Togo le Benin mi na mi wo de ka nye me nyale ma wo awo mi awo de ka vo mi ape fiao la vuo mi na vuo wa ne de to ne wa de du agben kefe abalade e bia nwe na mo sia me nye ma ponu bo me bia kefe jogbe nwe na we magang robo jagbagba and subscribe de subscribe for de nyada la siwe de ngure de comment te gamenye klo de mi anodo na me kona de ko dade mo jire e we ahwegba and now notification me bia nkeke pe jogbe nwe na we nyano